Ovo su dopunski nastavni materijali, dakle ovo nije udžbenik i ovo nije namenjeno đacima, ovo je namenjeno nastavnicima. Prema tome oni uvek u nastavi mogu da koriste nešto od ovoga što smo mi ponudili. I za to čak nije ni potrebno, mislim, formalno uvršćavanje u nastavne programe, oni imaju prostor predviđen našim školskim sistemom koji mogu da obogate izvornim materijalima. Mi radimo vrlo ozbiljne evaluacije posle svakog seminara, rekla sam vam da je do sada oko 150 nastavnika prošlo kroz njih, do kraja ove godine biće ukupno preko 260 nastavnika, ako se ne varam, to je oko 10% svih nastavnika istorije u Srbiji koji su obuhvaćeni našim seminarima i te evaluacije su izvanredne upravo zbog svih ovih pitanja koje sam rekla na početku i zato sam o tome govorila. Ove knjige rešavaju probleme koji nastavnici imaju u pokušaju da govore o istoriji.